Maisha yetu yamejengwa na maamuzi, lakini kabla ya kuchukua maamuzi kwenye jambo lolote, kuna kitu huwa kinatangulia ambacho ni mawazo. Sasa pata picha ya mtu ambaye mawazo yake ni kushindwa, kuachwa, kufilisika, labda kupata hasara, kusalitiwa, kufukuzwa kazi na mambo mengine ambayo ni mabaya. Hebu pata picha maamuzi ambayo mtu atakuwa anayachukua kila siku kwenye maisha yake. Mara nyingi atakuwa ni maamuzi ambayo yanamuumiza na kumfanya ajisikie vibaya na kumfanya ajihisi labda ni mtu ambaye hana bahati, kitu ambacho mawazo yake ndio yatampelekea kuwa mtu ambaye hana bahati. Mfano, ukiwa ni mtu ambaye unawaza kupata hasara kila siku, ukiwa kwenye biashara yako utakuwa unaziona hasara kwa sababu ndio kitu ambacho kichwa chako kinatafuta kukiona kwenye biashara yako. Kwa hiyo unaweza ukajikuta labda unafukuza wafanyakazi wazuri ambao walikuwa wanakusaidia kupata wateja, wanaongea vizuri na wateja, kwa sababu kila ukiangalia biashara yako unaona dalili za kupata hasara, unaona dalili za kufilisika. Kwa hiyo kitakachokufanya uhisi utafilisika na wafanyakazi, utajikuta labda unakimbilia kufukuza wafanyakazi. Labda mtu ambaye mawazo yake kila siku labda ni kusalitiwa, unaweza ukajikuta unaingia na kutoka kwenye mahusiano ovyo ovyo mara nyingi, kwa sababu kichwa chako kinatafuta dalili za kuona kwamba unasalitiwa, na mara nyingi hizo dalili utakuwa unaziona kwa sababu ndo kitu ambacho unatafuta kukiona. Yaani unatafuta